napisyanan iti naganak. Aha. Hindi maladagaan Genggar na at daan na tipo Agubbakang kinitatan Sana isa lang agraman ni nanay Ililinaging at magkardepa Sa aging inayan nga mangyuli kanyak Panagtumuti amak marigna Nagkumalang mabalin Nuwa dapay panawen Ngayon kang magkibing Kat isalan at akasubing Tay di at patengga asaming weng Tapno may papasko Ti ayat ko kento'y ilim Magririkam keninarang ko Agpa isalaga nag-adagos kinikatang Basta unay panangay ayon na wala Sana tumitla ibaon nga agpakumbaba Nutirabiin na makaturuga Mangibatit kwarta't pagpungtunganak Ketjak impagpagaru apanawan na Nakatanaw ko kumang Panawan nga kaadang Uray may nga adang Apanangi alilin kaniyak Piliyak kansyon na diyak patengga Tati ayat ken iliw Maipapasko amin ken ka Mas balang tilong daan Nakastaon ay panagip-ibig ni nanang Kararat ko, kararang named lang Nalamlabes parang tustusanan Subulim Tay amang nga inayat ni nanang Amok nga di nagtungat lapagan Ngem apo ipatay na Ang magkasalat balsenita ka Datarin di perina biit Matupal din na panagsulim Okay, makipagladingit ka no, nagitingkap sa tayo di apo nagpartak mo dito mo mapuutan nga mabasa. Ayan, ado apo ti ko. Sige ti mang basa ta mabasam. Our Ate Roan Cristina Fernandez sabi niya may deepest condolences ading kin Kuya Ninong. Ayan, thank you very much. Anak ko Roan Cristina Fernandez iti Japan. We also have here Jovito, si Bayan, Batag, Mayat. Kunamat. Okay. Ang ganda ng voice ko naman ito Jonalyn Lumaday. Ayan. Sinati lolokisen. Sige, basta-basa. Kita mensahe na ta. Po Babasit, mabasa.
Isabela. Yan, okay. Sila Kuya Manuel Madrid, Madrid. Yeah. Larry Madrid, Sofia. Yeah. Ano ka tatay? Ate Andeng at sa lahat na di ko nabati dyan. Sa San Sebastian Ramon, Isabela. From Lalakisan. Ni Ma'am Lani Salcedo. Is watching. Bubuya. Condolence. Apay sino tinatay ko na ni Paul. Emma Kelly ni tatay ko. Apo manong ko. Makipaglading itak. Ading watching from Kamis Moshiat. Kingdom of Saudi Arabia. Kamis Moshiat. LC Passion sa Dangal joined. Teresita Mabini, condolence po siya kay Mozart. Apo nagado. Okay, pa ang ngarot pala dita barong, tahan ta talaga mapinda dita, takas lamo ala dita magbag na nga kwan. Ado dalawang na ikat agyaman kami man ngarod. Alami dito yung kundaway ng agyaman, kada kiti karkarubang umay si Marana iti familia pastor. Ada kiti nangidaton na po ti tulong pinansyal ng tadsabsabong ken karkararag. Lalo da kiti imay nakipagladingit ken nakimanbantay kada kami. Kada kiti na mapatay nga kakabagyan may gagayam da kiti opisyalis ti barangay nga dadalwan apo iti agdamatat nga kapitan iti Villa Carmen o mga roti tatay mon. Kapitana Marieta Bulyaser apo awan maaramid mo dita manang ta law of succession nga kunada gaputan na pukaw ni Manong kasi kati umunang kagawad wan aklunam nga rod dahil nga responsibilidad nga ingka sinapataan edi kamang pidot kadtanti kamang mo pa nga sabsabali tabiagam iti persa ti babae iti Villa Carmen. And the FDD ka dati tama talalikodam just in case nga dati masapol mo kada kami at da kami malata nga umay mang tarabay dita barangay tayo. Kini apo former Mayor Wilfredo Tabag apo agasam ni former Mayor kadamdamag na nga natay ni tatay mo napan nga dagos si funeraria na nga ikaawang pa'y tao di jay. Excited mo. Excited ako na. Ayan. Hindi, nga excited talaga nga ako naman nga worried nga pero kastahan na kayo timamati. Nadamag na kahit nakigtot. Napan nga dagosan. Thank you very much former Mayor Wilfredo Tabag. And of course, di madamada nga balabal sa mundo tatay ko. Pinantayan na nagturad. Ang no tirabi gayam ka mabuting isunod yan laliyang ako na. Nawang kanok kahit dana ka mabutang. And also to our former Vice Mayor Kabagis John de la Cruz. Thank you very much for dropping by. Nga nagpartak nga umaya si Mirip kana iti former Mayor mi Aragado, former Mayor kada Vice Mayor dito yan. Ninong Renato Vizcara and family kadwa na ninong ng Melva. Thank you very much ti Iayo ti Barangay. And of course from former Vice Mayor Derek Vizcara kastamot kada kitid at tumapay nga sangguni ang bayan nga napan ni Ninong Danny Vizcara ni Pari Candido Natividad Ninong Greg Honorio kan na Pari Nognob Soriano kan dagiti SB members ken pada na pay nga kakapitan ni Manong Juding Hampay nga imay ay ket hanyo orayon nga ni Manong timang pasyar kada kayowan joke lang. Ayan, and of course, iti budget office, iti LG Ramon, Manang Edith, thank you so much. Ni Manang Agring, ni Mari Maylin, ni Judy, Mayumi, Jonathan, na Gerald. Kaya syempre, tiyag na mga ama iti ili, Mayor Jesus Ladaran, Sir Jess, sobrang nga nagdaktal titulong, nganyawat mo kada kami, agyaman kami kada kayo, kini Vice Mayor Melvin Cristobal. Thank you very much. Kat marik nami una, iti pa na kami may sayo, kada kami nga naulila a familia. Nga Roda, may sapi nga Sonata Balong, ti kantaan ta. Ayan, ito nga Rod. Kada kiti timulong kada kami. May nga Sonata apong mangipatuyak-yak ti pa nagkakabsa tayo. Nga nyo ti inarabit mo ti pada matao. Isunto mo ti apitam. Igosyot dita ulong inal daw makumikum nakairuwa mamon nagpintas pagtaeng nga mamintumangat kaniyang di kapay agdalaw tunggal makwentang tinaganan siya di ka group up nga agyaman aside genti ka ni busangan anyat makunang anyat aramid mo isot maganap mo
isut inpaay mo, isut inpaay mo. Adu tinakura paino tara unawan pay di ka pay at tignay. Di tao na bakna amunat mangibingan punot ko ng tata. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka grupap nga agyaman. Aside ganti ka ni busanan, anyat makunang, nunyat aramid mo, isut maganap mo, taysut impaay mo, isut impaay mo. Ay kini anak ko nga Odessa nga dumdumi kita tang oras. Ni John Mark man dati pag-text ang tahang kumabasa di cellphone ko. Naka-cellphone live, naka-Facebook live. Ni John Mark ti pag-text ang. Ano ta number na kanya? Ganan siya, di ka grupap nga agyaman. Aside ganti ka ni busanan, anyat makunang, nunyat aramid mo, isut maganap mo, taysut impaay mo. At dapay panawin mo nga agserbikin apo, kadi ipaay mo, kadi ipaay mo, kadi ipaay mo. Palipatan kung ato'y puso, oray awan kato'y denat, titunggal aldaw, oray painutawenen, iti naglabasen, di munto ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanen. Kanayang kaadakang iyat, di impay dulin mo nga ayat, nga imbaay mo apat niyagat. Uray lumay sa aktupayen, analami isabang kay, di munto ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanem.
malipatan kung ato'y puso uray awan kato'y det na di tunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingatong paltanen kana yung gaatakan niya diin pa'y tulin mo nga ayat lain paay mo apagbiyagan uray no may sa agtupayen analang ni isabangkay di muntu kunaen amalipatan ka ingatong paltanen di muntu kunaen amalipatan ka ingatong paltanen. Itultulit ang arot ti pumasa kadagiti pangablao balong dagiti online nga makita matata Delia Ramirez Aquino says condolence ading and Lynn Masang Ancheta condolence ading JM kunanamot Maria Verna Berosete condolence po kunana and we have Sara Santos Bacaro condolence kung kunada dagito ay ayan Evangeline Castillo ni manang Eva dayta nga asawa ni Manong Emil, Ma'am Eva, thank you very much. And Eliza Ann Abad has joined. Thank you very much kaanakan Eliza. Thank you very much pati pa nangasikaso mi Hospital. Ayan, and Josie Piswek at Sedek, condolence ading ko. Just read this message. God bless and be strong to the Lord kunana. Dagiti pa yada do mga pangablao. Wala na nembag nga Domingo manong Laok Manti, Tadornyo family at Rosete family na nakikinig ngayon sa programa nyo. Request ko man manong Sirok Pandiling, condolence po. Sabi niya, salamat Apo. Nag-text ni Apo Arnold Manuel ditoy. Kuna na condolence pre. Thank you pre. Ken pakikablama man dagiti Guardia JD Vera Medical Center Santiago City. Yeah, good afternoon, De Veras Medical. Nag-text ni ating Kotoy kung na nagpapaoyo dagitoy kusinera batiin kung ano mat. Apo dagiti kusinera kani manang feli ko namin at ni kumare feli ko namin at manoda ka dita nga kusinera aya 300 to damin. Aya nagaduda mo gayam baka no ikan. Nga malamyo. Ikandan tuki iti paminta kasta una iti kananta to no malam. Ano nagnaganda ya sino be kad ita mo ibaga tinagan ay Nanay Feli ng Thailand. Ni Dang ni Joy sinupay aya ti muluto dita kusina tatta ni Auntie Nancy ni Nancy adije proper ay dadjaya nagawidan wan matuo kana nga madum nga ti panagsasauna sinupay ada Auntie nga Lisa Auntie Herley aywan dagitagayam apo kakabagyan nga dita thank you very much Tilos. Ayan, sinupay ibaga man Ariston ado dagamin. So, 38 ko naman tatay? 302. 300. Apo, nagaduda. Malita kaya nga basahin na ita. Nagaduda. Di pagpagkaninda pito. Ay. At aluda mo't nga gluluton. Okay, Apo. Once again, kada kita dita Villa Carmen. Nga umay makipagladingit tumultulong Apo dita kusina. Dagiti agpitpito ti warwara. Kan agal-ala ti tong. Ti Rabi Kas laki ni Ariston. So, subaybayan na lang dagiti basbaso. Mumaya. Apaya? Kaya nagpaparya. Paparyaan naman. Kasi laki ni Sani mga kapsaan ng San Iglesia di tada malatangan nakawara. Thank you very much kada kayo kat condolence ading JM ken embagal daw kada katayo amin karuba kablao man aming third year student ti Bachelor of Science in Midwifery ti Quirino State University Cabarrugis Campus ken amin nga midwife iti RH Madela. Request ko man manong tay tagapulot. Thank you very much kun ni ading Claire Carpus iti Mix LR mo ditoy live streaming tayo. May sapay makipagladingit ang kanyayo ng runa kin ni JM. Nagkapukanyami isang kapamilyaan Marcelo family, Alex, Marinette, Jezreel, and Joe Vincent. Thank you very much, Auntie. Nag-text ni Ma'am Elmi. Anak ko ng Elmi. Ading. Thank you, Ma'am Elmi. Kan kada kayo amin dito mayor's office on. Ayan. Kaya kiti amin nga tumutawag, Apo.
Medyo liklikan nyo basit. Happy lunch po, DJ. Pakibati nga po si John Mark Darrell Rinaldo Ay, kung ano si Kadayta. na nagpapagaling ngayon sa Rosario Porok sa East. Baby Dada, sana gumaling ka na para makapasok ka na ng school. Miss na kita by Baby Kulit. Assalamualaikum Karuba around the world. Greeting you, Merle Belmoro from Jeddah, Saudi Arabia. Condolence, Balong JM. Thank you, Auntie. Good afternoon. Ang hirap mag-connect. Condolence DM ko na ni Elaine Rosendo. Ay nako, ay gumatang kati wifi nga na pigsa. Pa-play naman po ng Mula. Salamat Mula. Apo ko na ni Mark Ribonal. Ayan, Mula. Ayun, hanta magkanta nga sonata nga Mula. Ke madi pa mga naapit. Di pa Mula pa ilaang. Mula pa ilaang. Isang madi pa lang mabalin. DJ NM Bagnal daw yun dita. Kastamot kin man ang Sharon nga madam mga glablaba. Sino ata nga Sharon nga ta? Ken di ka mo, Sharon Coneta siguro. Ken Kuya Jay, arang nga na puyat dirabi, patukoran man. Kuya Jay, utang. Tagsala amin ngawan utang na panguluan ni Ate Mers. Di kamanggaan, daya. Diyos ko, malagip ko. Purok dos, salamat Kuya. Malagip. Melay Cantiveros. Ay, Jay. Malagip ko, dito nga sonata ta nga utang. Kaya, at ang botong tek, papauyo kanya ko, napikan tapas pasagitak. Apo, niya, ngayon nga, laing kumutun, pasagitak, petihang ko nga pampanunuto nga tao. Tiko na amat, apo no sino ka man itang nga napasagitan, di sunata nga utang, hanlang apo nga para keng kadayta. Nalabit, adabasit, para kadi iso amin nga da utang na kaskada kami. wan, mo utang ko ka. Wan, kasjay. Kahamusul-sul, wanda di sunata, taha nga para keng kalaang. Ibaga na pa ikidi nga apay agnanayon dang kananam ay dagita kung kunanak ano. Ay. Okay, medyo masyanak. Condolence to family pastor. Rest in peace, Kapitan. From Lalan family dito Pagrangayan. Request ka man, Sir Jay. Living on love. Thanks po. Thank you very much, Lalan family dito. Barangay Pagrangayan. Ramon, Isabela. Ano yung living on love? Ano yun? Living on love. I'm living on love. Sa bali mo, Dajay, living on a jet plane na, Ajay, Ay, amo na, di pa magaan. All my bags are packed. Ready to go. Kuna na. It's 8 minutes before the hour of 1 o'clock. Ang damo kastanan. Okay, nakita ang radyo oras. Ate, dati kang kamugkas-kasta nga, Ajay. Okay, the time is sa bali nga ro, ti programa tatata special para kinimano. Going garod. Sige, dati garodan. Dati another piece from the Four Naked Duo. As requested, here's a song called Mula. It's mula sa puso. Mula. Mula na isa ilang. Mula, di ba, Dajay, kano-kano kariring mo, di matapon. Mula. Tagalog na, di ba Tagalog eh? At dapat yung pelikula kasta. Ano? Totoy Mula. Ay, sa bali. Di mo sardayan at ay patuwen tanong liwayang mabalit nga iti apagdarekmat ket madadael ket no madadaelen irupos na din tun sumublin ket iti santak na akuri batengen ket ni nagmula ay asin payen kastati kayarigan tay ilalaem apalasang di mo liwayan ket timet sardayan at hari patwen ken aywanan.
ti kaiyarigan tay ilalaem abalasan di mo liwayan katin met sardayan at hari patuen ken aywanan di mo lailalaem di mo sardayan at hari patuen tanu liwayam mabalik nga iti apagdarekmat ket madadael ket no madadaelem tirupos na din tun sumubling ket iti santak na agkuri bategen ket ni nagmula ay asipayen ket iti santak na agkuri bategen ket ni nagmula ay asipayen. Apo ini ka magtaimam nabasbasa laki di muton. Pulkiro dito eh. Sungarod man. Malami naman no may tunog jerkon dito eh. Ngarod ito muna aparte iti programa tayo ka Aruba nga may paay kan may sagot may iruknoy kini bayaw ko nga tatang ni John Mark nga nagawan ni Barangay Captain Diomedes Padillo Pastor iti Barangay Villa Carmen na Buwan Isabela iti tabon na apo into no Sabado. Sa Jay San Miguel. San Miguel Cemetery kat iti necrological service na apo kat Saturday around 7 a.m. ta 6 a.m. iti Holy Mass. Ayan kat iti kakabagyan na apo mo awagan nga rod nga umayo siripan iti maudi akan ito jay puro 4 Villa Carmen Ramon Isabela. Ulitin tayo ni apo Barangay Captain Diomedes Padillo Pastor iti Barangay Villa Carmen. Nga rod ang subliti 40 kaduo kalpasanti sa pagmamano nga pamalagip. 97.7 Sweet! Daituyan timang padurkas si panagbiag tay aman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kumpletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti nahilig amang pataraki motor na. Kadagiti adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan din nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise pet bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2 sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg ti Demanos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag para motor mo lulaw rogi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Karuba!
Numasapol yu ti live band para iti naduma-duma mga okasyon nyo kas kuma iti panagkasangay, kasaran, piyestaan, ken naduma-duma pa'y padasan nyo tapno mamati kayo ti laing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culialabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. Han kailangan nga dumngeg no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang, panagpatpatit kin panagkankansyon dagiti musikero da ani Jimboy, Matt, Jason, Agi kan dagiti lead vocalist da ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrac Vibra Band and Sound System kat bagay ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat-matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibra Band and Sound System. Magatangan ken mangikanan karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan adda kami